Gasa iti biyak. Day, apay ngay Linda, tanablak ayan ka manan. Siya pa'y dua amatam. Madlaw ayan nana. Ay katuan na. Uray pa'y agsan glasses ka. Madlaw lata, talimtag dagiti matam. Ay, bayan nyo lata nana. Di yun dildilawan. Diniswan na ka manan ayan nila kay Mau. Inapak ngamin nana. Basol ko matlaan. Ay, sana rumbang asaktan na ka. Napan ka kuma nagreklamo Naumadansan kanyak ije pulis, nana. Saan da ko na kayat nga asikasuan? Apay ngay. Basol ko may ngamin, nana. Uray dangranak nila kay ko, no dumawat iti pamakawan. Pakawanak mat adagos. Ang saktan naktumat lang. Siya pa'y nagaduday talakom alining taamay. Sapay ko maata malakok amin dagitoy, nana. Isursur ko no jak malako dito'y palengke. Emer, urahin na ka mo laklako iti mais. Ayan na. Ada ijay gate ti pagadalan tayo. Kaya't nasumrag. Ang sana pinastrik jay guard. Kapinanom ka di. Ko? Iso ka di tinanang mo? Ha? Nanang mo niya. Apay asaan ka makatagari? Ay, mapana ko. Panawan kan dito. Kunam, teacher ni nanang mo. Aglaklako lang gaya may iti mais. Nagloko ka, Emer. Pilpilitak di security guard apastrakan nak di tapagadalan nyo. Ngamong tanak matanak ko. Kunak mat ajak agla ko di taunag. Iyawat ko laang dayto allowance mo. Maipalit nga ron ti sumrag. Apay nga ipilit yo. Ay na, saan kan nga agungat anak ko. Adto iti allowance mo. Duagasot dayta. Pinaglakwak iti insursur ko amais. Kayon. Wen, mapanakon. Taado pa iti isursur ko amais. Ala amon dayto may sa asopot amais. Tanaimbagla ameriendaan nyo kadagiti gagayim mo. Diyak kayat. Pumano kayan. Sige nga ro anak ko. Mapanak aglakon. Agan-anat ka, ha? Inyawatan na kamot iti kwarta da jaglaklako iti mais. Anya iti problema. Ha? Anya ko man inyawatan na iti kwarta? Kasano? Paglibak ang pailaan nga nanang mo da abakat. Wen, nanang ko. Anya ko maita. Aminan mo't lagayam. Ibain mo'n samot tinam. Aglisi ka man dito pagnak. Agdamdamag aklaan. Makaungit kan. Ibain mo nga aglaklako lang ni nanang mo iti mais. Emer, sa dino tayo ni nanang mo? Apay damagan yung konyak. Kay biro ko na. Maditi pa nagsunsungot mo Nabortak kay manin. Anya manin ti kaya tiyo. Kwarta, ang igatang nyo iti arak. Oy, anak ka lang. Mapapagsawan na iti kasta. Saan akong nga ubing tatang? Amo kung ti madingar aramidam. Nita. Sige, padasin na kadangran. Tas siya ako ti magdanog ka. Napigpig sa kami ti siga. Di akong ipalubos basta dangrandak. Ala, si daemon day taprito akar ni anabati ni tatang mo. Apay nga mintay, lutlutan nyo pa lang iti kanan na dadya ataw nanang. Ay na anak ko, saan ka kumamat akas ta iti amam? Pinanawan na tayo din sukat na tayo iti sa balya pamilya. Ita, nagsubli, inawat yumat. Anak, amam latta day chay. Uray pa isuntumot lang akanayon na kadangran. Diyak ka day talakay, kagurgurak. Ala, mangan kakit din anak ko. Madamdama akton. Uray din akon ibatyan iti sidaa. Umanayon jay kape, asidaa. Punakmat kan ka nga awan kwarta. Taintad ko kin ni Emer. Ikanak uno saan? Saan nakadi asaktan Ikanak nga rod iti kwarta uno saan? Kasyan nakadi Awan ti mariknak uray basit akaasikan ka. Sika a babae.
Apay akastoy tararamidam kanya. Patasang timapan agrik lang. Saan na ito ni maganap? Pagdarag na ito sugil mo. Kahit mo? Gusto nila kay. Kasya na. Umay ka man na nagreklamo, gaputad din ang ran na kanila kay mo. Wan, ma'am. Dandaning amin yakon makakita. Ipa-medico legal ka manan, ipan ka iti police station. Ngam no ay aywan na kamanan nila kay mo. Agsubli ka manan kan kwa na. Saan itan, ma'am? Ay, mataktak kami mat as social worker no kasta. Saan la asikat as asikaswan mi? Ado kayo ababae a makapadpadas iti kastoy. Agyaman ako nay, ma'am. Tada kayo la tamang tultulong kanya. Ala, interviewin ka manan, noan niya tinapasama. Baya, tiisap mo ita, Linda. Wala na. Naipaibos ko nga min dagiti lakok amais. Ay, wan nga raw. Agawid ka nga rodan. Inak pa'y idagas da ito allowance ni Emer iji eskwelaan da, nana. Ay, wan gayam. Nadamag ka wasanan nga gawawid iji balayaw nila kay mo. Saanan, nana? Simurot sa manan iji babae na. Ay, isumot lagayam nga awan ti black ay mo ita. Awanin ti mangdangran kanyak, nana. Nasayat mo. Nusanan nga agawawid ijay balayaw. Tasaksaktan na kamutlaan. Total, agbiag kayo matkin ni Emer, uray awan ti asawam. Ay, talaga asakit ti ulok da yung asawak, nana. O sige, panawan kayo pa'y nga rod, nana. Rabiin, anak ko. Maturukan. Aramidak pa'y lang ti assignment ko, nanang. Sapay ko mata makalpas ka iti panagadal mo. Tapno na pintas to ti masakbayam. Ha? Ni, anya day kay? Linda! Ni tatang mo. Kunak man nung saan nga agsubli deta. Namapay nga damanin, nanang. Linda! Nasyanak mo ta. Di mo luklukatan ti ridaw, nanang. Pumanaw tumot lang deta. Ang mga nudangran na ka manan. Linda! Amo ka mang na. Lukot na! Ay, kaasimot ni tatang mo. Di mo mapanluklukatan, nanang eh. Lukan na mo natiri daw, Linda. Mataya ko na. Tatang mulat na, anak. Barang agbalbaliwan. Sige tayo naklukatan ti ritaw. Tulungak ni tatang mo. Dahil, Linda, apay asaan ka naglaklako iti manungal daw. Impan ko ngamin iti ospital nila kay kunana. Inoperaan da. Idi nagsakit, nagsublikan ka. Makitam la ko matilangan na idi nagsaksakit, nana. Kuna ni Emer, abay-bay angkon. Maasyanak mat ngamin. Ay, sika talaga. Napanak nagsolisit kadag iti politiko iti pinagbayad ko iti operasyon na. Nasken nga agla ko Tapno adda igatang na iti agas na. Alalakay, mangan kan tapno pumigsa ka. Lugaw? Kasano nga pumigsak no kastati ipakan mo kanya, ha? Diyan nga min naglakwak. Imanay lang allowance ti anak mo. Kasta? Apay ngay at tinipay mo matanti ka ng alugaw. Awan serbi mga asawa. Jemot na imas na ipakan mo kanya ka. Saan alugaw? Linda! Kailanap man itinanong. Makainin mo ba? Shhh! Uy! Linda! Linda! Awan ni nanang, napanaglakaw. Adda ka matlagam di timer. Yalanak man itinanong. Sikat yung may mga la. Napigsa ka pa lang. Nasakit nga ro ti operasyon ko. Kaba alam to ba ti tumakder? Sadot mo lang.
Unay ka ti panagsasao mo ni Mer. Apay, anya ti kayat mo? Nung nasayaat ka nga ma, nasayaatak kumamot kin ka. Ngam gapo takas ta ti pakpakitam kada kami kin ni nanang. Awanan, awan tinamnamamon na nasayaat nga ipakitak kin ka. Nasayaat mo tay may nakamili na kwan iti mais dito'y opisina, Linda. Jak ilako day ta kada kayo, ma'am. Libre day ta. Gaputa da kayo timang tultulong kanyak. Anya libre. Ammo mitirigat mo. Iso abayadan mi. Kasano ang makapagyaman na kada kayo, ma'am? Apay kumangay nga agyaman ka. Katrabaho mi ti tumulong. Agyaman ako unay, ma'am. Wan, awan na yaman na. Kat kumusta kan? Nasaya at mat, ma'am. Agpapaimbag pailaang nila kay ko iti operasyon na. Ha? Naoperaan nila kay mo? Wan, ma'am. Isong ati ginasgastusak. Aging gaita. Agag-agas pailaang. Naoperaan mat gayam. Ngam apay nakitak nga gininom. Anya? Wan, ijay video kyan. Nalabsak nga gininom. Ay, kagat-gatang ko lang iti agas na. Sapay nagnina. Agin inom man gaya man iti arak. Ay, di nakman kusi-kusilapan sika. Napan ka man gaya man naginom. Sapay nakita da kadag iti taga social worker amang tultulong kanyak. Anya ko ba? Awan bibiyang ko dita. Agtumtumar ka iti agas. Ita, aginom ka? Kwarta man. Saan ka nga ikan? Naa. Kasta gayap. Kalpasan na tinultulungan ka. Kasto iti pasagrap mo kanyak. Sige! Patakon na day tati pagragsakam. Nauma akon nga agbibiyag. Tapuro tuok kan rigat ti papay mo kanya. Ay, Linda. Apay nga'y tamul-muleng-leng ang mutlatan day talakom amais. Ha? Kuwang amin nana. Adamang mga kung agar-arasaas. Anya? Ay, anya ti pagpagana nga'y. Naduma-duma mat nana. Ay, anyan di mapaspasamakan ka balasang kao. Diyak makaturturong. Diyak may makapangpangan. Pinanawan na kami manan nila kay ko. At damanan simurutan na sa balya babae. Ay talaga day nga asawam. Sana sumardang babae. Inala na pa'y dagiti alikaman medyo balay. Awanan na na. Diyakon kaya tiyagbayag. Oy, Imer, ninanang mon samot tinjag sala-sala. Ken agkanta-kanta ijay ting nga ti kalsada. Ingka anawan. Anya ko mati bibiyang ko. Agmauyong ninanang mo. Oy, umadayo ko man. Ha? Di nakman singaan nga agbasbasa iti libro. Ipan mo ni mental hospital ninanang mo. Tapno maagasan. Ha? Bugan kan. Ma'am, mabalin ka day at tulungan niyo ni Linda. Tapay manang. Anya tinapasamak kan kwa na. Ay, napukaw nan siyang tilimbong ti panunot na. Gapu iti aduariga tapagdaldalanan na. Anya, isumat lagayam asaanan nga umay diti opisina mi. Nung amin ikan mi iti taraon na. Agbarsak mo't no asit ganmay. Ay, kaasimot ni Linda. Awan ka di ti anak na. High school pa ilang di anak na. Ang dinanog na mo ti classmate na. Pimanawan. Katawanan ti makaamaw no sa dino ti ayan na. Alabay anyo manang. Ta i-coordinate ko dito'y office kin ni Mayor iti panagpaagas na. Ay, wan man, ma'am. Awan sa bali ang makatulong kan ko na. No saan ada kayaw. Nasaya at ni Linda.
Saan na lang amin ang nabailan dagiti problema na. Sa anak ngag mauyang! Pangipanan nyo kanya! Da kayo tiyang mauyang! Ta nagpapangit kayo! Ha? Oh, kitain nyo agsalak man kita. Aha. La 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 la. Oh, naglaingak nagsala niya. Oh, buyaan da. Ha? Hoy, sila, apa yung kita-kita anak? Ay, Linda. Oh, ma'am, buyaan nak nagsala. Oh. Be. Mabigbig nakpay lakayham, Linda. Adda asawa mo, ma'am. Agbirok ta. Kayat na. Be. Ay, ipaagas da ka. Tapno agsubli ti limbong ti panunot mo. Kat makalako ka manan. Apa nga ipaagas na? Awan mo't sakit ko. Sika at aguyong. Sanak mo't nga guyong. Alatang lenyo ana imbag. Orayon tayo di ambulansya pangiluganan tayo kan kuana. Ipatanda! Sa anak nga mauyong. Da kayo at agmauyong. Be. Kumusta nga ni Linda, madam? Adda pay laang ije mental hospital, manang. Adda ka di pa'y namnaman na amaimbagan. Apay kit din nga awan. Adda matagas at tumtumaran na. Ay, siya pa'y lako mga road. Tagimbagan iti kabitan a panawan. Takaasimag. Mabalin mo ti agawid, Linda. Inaprobaranan ti doktor ang makarwarkan dito ospital. Ay, Oo, apay nga agsinnaay ka. Rumbeng lang nga agragsak ka. Tamabalin ka manan nga aglako. sandak ko man nga impaagas ma. Apay nga'y, akas tati sa oom. Binaybay andak ko malatan itilubong ko. Ta itilubong ko, naragsaka. Mabalin ko ti agsala. Mabalin ko ti agkanta. Kan awan ti asawa amang dangran kanya. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.